I think in the future, humans and robots working together, side by side. Ja, ta digitalni svet je vedno bil izziv, ne? In sem se želela naučiti čim več veščin. My name is Heigo Mulder. I come from Estonia. I'm working as a researcher in Tallinna Technical University. I'm the CEO of the company Mindchip. Zdravo, Heigo! Tere, Zagorka! Moje ime je Zagorka, živim v Ljubljani. V Simbiozi delam kot prostovoljka. Pri Simbiozi sem se naučila predvsem, kako varno uporabljati internet, kako pridete do kakšnih aplikacij, kako se varno uporabljati telefon. Zdaj se počutim zelo suvereno in samostojno, ne? In zato sem se tudi odločila, da nekako ta svoj del znanja ali pa to, kar sem se naučila, da tudi prenašam naprej in pomagam starejšim. Everybody hoping that robots are coming and making them jobs more efficient and more economically friendly and also friendly for the environment. We have worked about this vessel around 2 years, and this artificial captain which is controlling this vessel, it's like a self-driving car. There it's working, taking his own decisions and also planning the route, scanning the sea bottom, testing the water quality, detecting some oil spill in the water, collecting plastic or something like that. Prvo, kar ljudje povejo, da jih je malo strah, ne, je poskušam nekako umiriti in na podeželju so ljudje še bolj, kako bi rekla, se bojijo tovrstnega izziva, tako da jih majčkeno spodbujam. Mobilna je ena od prvih mobilnih učilnic v Sloveniji z namenom, da bi znanje, da bi čim več vključili ljudi v izobraževanje, ljudi na podeželju v glavnem. Estonia is quite good level in this point of view because we have a really good education system. We have quite good engineering level, I think, in Estonia. And also digitalization is a really good high level. The autonomous captain is really what the companies are waiting for because the young men don't want to go to the sea anymore. Autonomous vessels are a really hot topic. Evropa bi mogla tovrstne projekte zelo podpirati finančno in omogočiti, da je vsem ljudem dostopen internet in tovrstna brezplačna izobraževanja. In se mi zdi, da so tudi naši zanamci, naši otroci bolj ponosni na nas, ker nekaj bolj obvladamo, ker smo bolj napredni, ne?